Rojak jiyina dine gund. Ya Türkiye ben köy delisinin yaşamında bir gün. Dine gund aslında ne dine de fukaravu. Halaku, halakutu verdi gudun. Hal مرغی خا کسی لی خود رگ ندکر. تا چوت آخر آدرات کرد. یعنی آخر بس نف بس درات کرد. یعنی آخر هسپو. یک جایی مال تگری işte nanak tukhast. Millet zira qozik tikirde dadast. Xirxaza ki gund hav خدا نه آشی گندو. جمع کی جا کی سریفی توشت. به خورتم مرتم لید کی سریفی توشت. نوخه اصل خلق تو ده. واجی کتم تا چو مالا کی بر مالا کی تو فاته تو کچکا منی. فاتش تو اره از کچکا تا. بعد خالد. فلان تو لاکی منی. من صحبت خیابان هاو. یا بو وی دینی گند که از سری işte yazmış ki işte rojak jijine dine gund. Zaten sada grata uç ahıra giderdik kat. İşte çan mala çaktı o avta o. Xarın tıxast avta tıxast. Bir delinin hayat hikayesi. Köylünün buna karşı davranışları şeyleri. Ailesinin.